Өзгөн ош ноокат дейт. Чаласыздар достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн 13 сентябрь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достор. Сиздерге 3-чү чыгарылышта ол жактан саан, бооз, музоолу, этке бүт уйлар тартып көргөзүүгө аракет кылабыз. Сиздер лайкты басып колдоңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Бул меники. Ол жылкы жакшы экен. Мощный экен, бирок астыңкы бутун бирөөнү уруп коюптур да. Майып дейт. Мынакей жылкы базар, биз уй базар жака киребиз. Ол жака. Сиздер ылкы лайкты басып колдоңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Кимдики байка бул? Канча сурайсыз буга? Канча сурап атасыз? 280 миң. Бул канчаны тууган уй, канча сүтү бар? Эмне деген порода? 15 литр сүтү бар азыр, а? 7,5 ай болмас. Породасы кандай мына? Порода Швейца. Бул канчага чейин берди потолок сүттү? 35ке чейин берди, а? Жакшы, базар канча берди баа? 240. Магазинский баасы канча? Бере турган жериңиз? 260, а? Жакшы. А бул кимдики? 8 ай болса. 8 ай бооз дейт, 160. Так, bunun parodası кандай болуп калды? Местный. Бул канчаны тууган? 4-тү тууган дейт мына. 20дан өйдө сүтү бар экен. О, 2 баш уй. Же дагы бар сизде? Номер калтырыңыз? 0707 268 104. Туура айттымбы? Мынакей достор, о 2 уйдун ээси. Номерин айтып кеттик. Бооз уйлар экен достор, чаласыздар. А булар канча деп атты билбедиңиз? Булардын ээси жок, канча деп атты билбедим дейт. Ээлери жок, жерде турган. Бул кимдики? Сиздердикиби? 300 deytin ha. Vardı. Sırayı versem meyze olup ketken baykan. Ben o sırayı verdik. Assalamu alaikum. Şu lisans şüphet ya. Tekşer otas be. Ben turbayla geldim. Oğuz kısır tekşer otam değil. Ben tartibi verdik. Kançakan baka bu? Satılbay bu. Алар сода болуп тур, бузбайын содасы. Assalamu alaikum. Канча бул? 190 миң, музоозу менен. Мына. 190 миң дейт. Канча экен бул? 155. Музоозу менен. 155. А бунусуча? 115. 115. Мынакей. Бул да саан, бул да саан. Жашыраак экен. А бул кунажынчы? Мунасы канча экен бул? Булар. Шефтердің настроениясы жоқ қой, қанша бұл? Білмейміз. Базар аламын. Так. Бүгін бар елі ұрыш атқан ғой. Сау алейкум. Қанша екен бұл зал бұл? Так, бұны білбедіңіз, а? 130 қалды. 130-ға алдыңыз. Мұзғыз мен екен, а? Қанша сүттер екен? 10 litr garantiya deydi. 130'ga alın. Bular kimdiki? Sizdiki bayka bular? Bul kança bulu? 180? Çoğun ekan 180 ming. Sizdiki qaysi? Algan joqsiz mı? Alavi kimdiki ekan? Allah kunajin ekan. Allah kunajin. Bayka kança bu? Muzoz men 160.
Qanchani sotib qoldi? Bereymiz. 160 ming. Ha, bulchi. Bulda 160 ha? Ha, baylanib turganchi. Tak, buni bilmaymiz deydi. Voy, büyük kunajın ekan. Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? 200 ming. Kunajın ekan ha bular? Tuyulek. 2 yaş. 3 ay boz, осьминение deydi. 200. Assalomu alaykum. Buni parodasi qanday? Shvits menen Alato. İçindeki qancha qaysi parodan qarshi? Shvitsdan ha? Bozor qancha berdi bular baho? 160. Boyu 1.40'dan жоғары mı? 42-43. Ha? 42-43 Boyu 1.42-43. Жақсы. Qancha oladi magazinskiy bahosi? 180'ge bolsa berem deydi maka. Onda olg'onmay. Kunajin. Nomer qoldirmaysizmi? 0701 022 360. Mana dostlar, çalasızlar. Çoğun kunajin. Bir ekan. Tak. Moğluy. Suyu seniki mi? Ko'rsin. Qanchadan bular? 90, 105, 140. Bu 140, bu 105, bu 90. Turab? Bular bo'z, sağanlar. Ikkovi bo'z. Ekoy bo'z, qanchaliklari bor? 5 oydan o'tgan 6,5 oy. 5 aydan o'tgan qarasi 6,5 oy. Bu qanchalik? Bu qancha süt var ham? Hozir 10 litr. Uchovi ha shunda. Buzosi yo'q. Nomer qoldirasizmi? 0999 15, 15 19, 19 98. Mana 3 baş uy dostlar. Qolgan ma'lumotni chalib so'rasangizlar bo'ladi. Bayga qancha bu? 110 ming. Tak, bu yoqqa qo'ydim. 110 deydi. Bu bo'z qancha ekan? Qancha bu? Qisirmi? Semiz ekan qo'y. Yetkazmi, ha? Sog'inmi? Qancha so'raysiz? Qancha so'raysiz? 120 ming deydi bu o'yda. Qisir deydi qo'y. Yo'q, qunaj kimniki? Qunaj sizlarki? Bu alay uchun. Bizda yo'q qo'ylarimizda. Ular olganlarga deymi? Varın eğileri yo'q buna. Çoğun eğili solar turadi. Bunaki Şvits. Şvits bu yoqda ekan. Gördüğünüzler o Şvits. Kimniki bu? Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qanaqasiz? Yaxshi. Yaxshi. Qancha bosh uy bor? Bir o'yla. 2 baş. Iki başa bu parodasi qanday? Men Shvits dedim. Shvits ha? Ne? Men aytganday ele chinli Shvits ekan. Ya bu bazı 230 ming so'rayapsiz ha? Bo'z qisir qanday bu? Qisir ha? Qanchani tug'an uy bu? 4, 3'lü tuğan. 3 tug'an. Hozir suti bormi yo'qmi? Qancha litr? 3-4 litrli bor ha? Yaxshi, bu ne qisir bo'lib qoldi ekan? Semiz ekan biroq. Chiqishni jasadik. Qarmoq yaxshi men. Anda buni buyog'ida bayog'i so'ra, lecheniya qilish kerak. Podkojay gol saylatdi bu negiz. Bu qancha oladi magazinskiy bahosi? 25 bo'ladi. 225 bo'ladi deydi dostlar buna. Tak, bu uncha, bu parodasi qanday? Bu bahası 180. 180 ming. Bu qanchani tug'an u ham? Bu 4 tuğan. 4 tug'an. Ha. Bahası 180 ming. Sağın bo'z, Boz, ketali. 7 oylik bo'z ha. Hozir sütü bormi yo'q, sağınmi? Bayib ketgan hozir ha? Anda olg'anmay. Ushul iki bosh uy sizniki. Boshqa yo'q ha? Nomer qoldiringiz anda. Nomer yo'qmi? Hozir men kommentariyada tushun nomerini olmadingiz deb. Biroq yaxshi ekan uylar. Yaxshi sotingizlar, savdongizlar bersin.
Bozor alamı degan. Şef qancha so'raysiz? Ya. 110 ming. O kishi nega ekan? Bu 110 ming deydi. $110.000 so'm. Mo'ldaqda bu uylar. Sizniki aka bular? Qancha so'raysiz buga? 200. Bu bo'z bu. Qanchalik bo'z? 7,5 oy bo'z. Qanchani tug'an, qaysi paroda bu? 5 tug'an Shvets deydi. Yaxshi. Ha, bunisi-chi? Bulda bo'z. 150 ming. Qanchani to'y to'shanda? İçinde 3'üncüsü ha? Paroda alato o'xshaydi. Alato. Alato. Tak, bu alav içi. Bu 140 ming. 140 ming. 6 ay bo'ldi. 6 ay bo'lsa sağımız kerak. O hozir shu 10 litr. Qarav içi bu. Menda emas. Bu sizga qaravaydi. Menda. Tak. 60 mingdan bo'zdir. 160 bu qimmat o'xshaydi nasıl? Bu ikkinchisi. Ikkinchisi to'y. Bu üçüncüsü. 7 ay bo'z. Bundan 7 ay bo'z. 7 aylık. Siz uylarınız var bo'z ekan. 4 Bo'z ay. uylar menda. Yaxshi, nomer qoldirib ketingiz. 502 0502 25 25 72 74. 72 74. Oğlar Allah to'lar ekan. Tak, bu biri Shvets ekanda. 25 gacha beradi deydi. Do'stlar, chalasizlar buni. Primoy deykan. Hozir qilib nomerga. Bu Alloh kimniki? Qacha ket. Tak, bunun neyisi yo'q. Allah'ın çoğu ekan. Neyisi yo'q. Mana o yerda da 4 bosh o'tiradi mana bu. 4 bir chetda so'rash. Assalomu alaykum. 110 ming. Ayet. 110. Тоже 110. 110. Черная 120. Arka qara 120 ekan. Сейчас дойны которые. Все дойные. Вот эти вот подачи. Arısan ekan. Вот это сколько литров сейчас? 6-7 ayet at. 6-7 litr. Bunda 6-7 ayet at. 10-11 litr deydi burası. Так, onda olgan uylar. А который отел? Все? Var birinci tuğutlar ekan. Жақсы, можете номер сказать телефон? Что? Номер телефона. 0554 554 44 44 56 35. 56 последний какой? 35. 35 44 56 35 554 deydi. Çalasızlar buna 4 baş uyuğa. Gördünüzler mi? Так, ушундай баалар. Сіздер видеоны лайкты басып қолдаңыздар. Бүгін базарда мал азырақ үйлер. Бұқалар, бұқалар бұяқта. Біз видеоны аяқтады.